Совєтування задумане як едукативна потримавка Полjoprivredного факультета шитським željezilcom u napряме preširjovanja znanja i otrimovanja kročaju za nauku u samej praksi. Čuješ da su nove i inšake, dakus profesore hutorija, profesore dakus to stručnjejše objašnja, kad pojzeme po karčmoh, tam već to ti predavače, to nižši dakus rang, to ti viši dakus. Co za vas bilo tu značne? Šitsko mi sluhali. 2 dni som tu, drugi deň som. Bol som i včera i nješka. Nješka som sluhalo biodizelu, daco, to bilo zanimljive, ali je problem tam pri biodizelu. Kad proizvedeme, nje možeme hasnovac posle. Včera po planu parastom i naukovcom bešedoval i minister poljoprivredi Branislav Nedimović o stimulacijoh, subvencijoh, ukladanju do rozvoju i primjeni novog zakona o ženi. Jednu meru posebno izdvojena kojom je jako... Okreme vyznačujem jednu miru, ktorá mi mila. To grant za mladih poljoprivrednikov za 6.000 dinari. Perširov u budžetu budeme mať alat za mladih, ktorí chcú ostať na valalje, a njelem jakše pripoveda za tih, ktorí chcú prísť na valo. Okrem už po teraz poznatih miroh, Nedimović varel i že ministerstvo do investicije za mehanizaciju uloži 5 veće jak v loni.